Babongcwele egameni likaJesu uNkulunkulu babelo nemandla, uNkulunkulu babelo ophilako, uNkulunkulu babelo ongehluleki. Livi lakho Nkosi liyaphila, livi lakho Nkosi liyakhulula, livi lakho Moya Ongcwele liyasinzisa, livi lakho lisiphula imisedari yaseLebanon nasenzambama. Babe wethu longcwele lisetha ukwehla Nkosi lehlela umhlaba, khuluma ngalo babe silalele in Jesus name. Babukele emakhaya asilithatha ithuba sinivuselena namhlanje sikuwo nomsakato sikuyo le channel yakababuyise productions. Simbonge uNkulunkulu namhlanje nakusipha ithuba lelihle kanje ukuthi lesingeta sitawukhuluma kanye nawe ungakalali mhlawumbe ungakayinhlobisi ngako lamhla. Ngiyacela kafishane sitawukhuluma ngesihloko lesinemandla la khona sitawukhuluma ngendzaba yokususwa kwelihlazo. Isihloko sethu namhla sithi ususwa kwelihlazo. Ngiyacela sifundele incwadi yakuSamuel yokuqala sahluko 1 sitawuqala khona ku verse number 4. Sitawubese-ke siyabona kuthanda funzeka khona kanje kulelanga. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Penina and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Then, as Funzani verse 5, once again. But to Hannah he gave a portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Hallelujah. Lale lesifunza khona angifunze verse 6. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Hallelujah. Inkosi ayibusise kufunza kwelivilayo. Lale lesifunza khona sifunza ukuthi bekunendoda bethiwa Elkanah lithi livula uNkulunkulu bene bafati lababili. Hallelujah. So kuthiwa lomunye bekungiHana lomunye kungiPenina. Kuthiwa ke Penina bekabathola abantwana, kanti iHana bekangabatholi abantwana. So ke lebe kwenteka lana bekuthi njalo nangabe kuyonikelwa ethempelini, kuthiwa nangabe kukhishwa leyo portion lekhishwako bekathatha nakabela labomkakhe Elkanah. Kuthiwa bekaniketa Hana i-double portion because bekamthanda kakhulu. Ayibonga inkosi yasezulwini. So ke lale lesifunza khona lithi ke iBhayibheli bekunalo Penina njengoba bekanebantwana bekahlalela kukhuluda Hana ngoba Hana bekede bantwana. Hallelujah. So in other words namhlanje ngifuna sikhulume ngekususo kwelihlazo. Kunetinfo empilweni whereby kudzingeka ube nema-push factors. Kunetinfo empilweni whereby kudzingeka ukuthi kahle kahle empilweni yakho kwamele ube netinfo letakuqhukuluda. So ke ngalesikhathi lo Penina lo alibele kuqhukuluda Hana lithi livila uNkulunkulu abebese Hana uyakhala lithi bekamqhukuluda kuzathi awuphatheka kabi. Namhlanje ngicela ukukhuluma nembukele ekhaya angathi ukuthi yini ekuqhukuluda-ke empilweni, angathi ukuthi amandla akaphelaphi, but namhlanje ngicela ukukukhumbuza lithi iBhayibheli bekunaHana naPenina. Penina bekanebantwana, Hana angenabo bantwana. Hallelujah. So ke kuthiwa lokhu bekumqhukuluda kumhleka ukuthi wena nje ufoka kangakanani ukuthi vele ungumfatwana khaya, ungumfati njani noma namnjani. Ayibonga inkosi yasezulwini. So ke lithi lamagama labo wamphatha kabi Hana. So ke bekabe siyenyuka uyethembelini ayokhala kusimakaze. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngithi empilweni yakho uyabadzinga aboPenina, empilweni yakho uyabadzinga abantu labatawuhlalela kukukhuluda ngoba angeke uzokhona ukuphumelela, angeke ukwazi ukuhlangana nenkosi nangabe ude boPenina, nangabe ude thina takufuka tikufukele ukubekela phambili yakho. Hallelujah. Nangabe ufunza livula uNkulunkulu. Hallelujah. Mhlawumbe noma ngidawukhuluma nje ngabishana lithi nangabe ufunza livula uNkulunkulu lithi Jesu bekane bafunzi bakhe labangu-12 phakathi kulabafunzi bakhe bekunendoda bekuthiwa nguJudasi. Judasi
kuze ukuthi Jesu abethelwe kuze ukuthi mina nawe sisinziswe kwadzinga ukuthi kube naJudas ngebandla lafakala wona ngabe sawubuyile emumva Joseph abekangeke aze bengiprime minister wase-Egypt kube bafobo wena not there haleluya so ke kwadzinga ukuthi uJoseph kube nabomnakabo bamfaka emgodini bamthengise ahambe aye eGibhithe afika angene ejele endlule angeneka uMpotifar afune ukulala naye lokho kwamenda ukuthi waziwaphakama in other words ngawuthi ngibukele ekhaya uyawathenga ama-push factors empilweni nangabe ugoba spring kuthiwana usinyathela udikhanza unemandla na unyathela spring udikhanza angazuthi vele unosong Johnson haleluya nangabe ke spring usigoba sitawuphakama 10 times endlela osigobe ngayo lokho sokuthi empilweni yakho the more they oppress you the higher you shall jump haleluya ngalesikhathi unyathelwa ngoba khona kabona avakali kahle nangabe kude tinto bantu abambalela tona khona ngakho ngezivakale kahle nangabe kude tinto leti khulutaka endleleni kuze ngokuthi Hana thole Samuel kwadzingeka ukuthi akhulutwe ngiphelina lakusamkhulu utalo kwaphelina kwamenda lokho ukuthi naye afake amandla ayedolweni haleluya so ke ndawo bokana ngizoba yamona official nje sobe sesiyathandaza so ke ngigcizelele ngithi you need your own penina to push you to your somewhere you need your own penina to push you to your destination afuna khuluma kangcono where are you my penina to push me to my somewhere nangaba khuluma Elizabeth ufunda encwazini yaLuka lithi inkosi seyisithile yalisusa lihlazo lami phakathi kwaletifeleti lalela bantu abakethu nangabe Hana la bekahamba lihlazo lokuba yumba Hana bekahamba lihlazo langabatholwana bathi ngicela ukukhumbuta ayi yenze njalo inkosi emihlele engibheke ngayo yalisusa ihlazo lakho nawe namhlanje nangalisusa lihlazo lakho haleluya so ke ngicela kusho ukuthi namhlanje kumele ube worried nangabe kude nediqhulutako ekhona kwakho nangabe solokusoft kumele ube worried lalela you need your own penina to push you to your somewhere you need your own penina to push you to your destination you need your own penina latakufukela etinhlweni takho haleluya khumbula ukuthi kube kuthiwa bekungekho penina ngabe Hana akabanga naSamuel kube kuthiwa bekungekho Judas Jesu ngaba akayanga kofa esiphambanweni kube ngekho bomnakabo Joseph ngaba akazange abe prime minister wase-Egypt ngifuna ukuthini namhlanje nambukele ekhaya ngifuna ukuthi uyakudzinga timbe litakufuqa ekholweni kwakho uyakudzinga timbe litakuqhuluta kahle khona wakangamela ube comfortable zone lemele ukwazi ukuthi bopenina wona nginabo bopenina bami nawe unabo bopenina bakho lalela uyamdzinga penina wakho don't pray for your penina to die but pray ukuthi bethe kakhulu bopenina lalela uyamdzinga Judas empilweni yakho uyatidzinga tino letitawuma endleleni yakho in order for you ukuthi uqhubekele phambili in order for you ukuthi uphumelele ngalinye ilanga kuthiwa bekunabomake sigungu situmbi sabomake bomake bangalesine bahamba ke they were with the same God hallelujah so ke bahamba banhlitiyo yinye phakathi kwalabo make laba ke bekumele bayohlangana nemiyeni hallelujah nakumele bayohlangana nemiyeni kani bathi tabasisenkozweni ngalesine bebahamba bahlabela ukuthi kuba phambili wenolikhonwa ungadangali hallelujah so ke bahamba labo make laba bonke baphokophele kuyohlangana nemiyeni ngane batawumele ukuthi bawele umfula kulo mfula alasukelana ngale ngehla nalina ngale ngehla lo mfula ungenisa yonke imfuhlululu ungenisa yonke imfukuta so ke bafika bona bakhanza lo mfula ugcwele uhamba ugola tinsethe ugola lokana loka nangusona haleluya so ke bafika vele ayisabonakali nendlela bamba bomake labathandazako bomake bangalesini phakathi kwalabo make laba bekunamake bethiwa nguzondwayo ngoba legama lemuntu liyamlandzela
haleluya. So ke nabahamba labo make bangalesine bahamba kunazondwa ke emkhathini wabo, praise the Lord. So nabahamba kunazondwa ke emkhathini wabo bakhuluma ngemehlo ngoba bomake banebuqili bomake, haleluya. So ke bakhuluma ngemehlo bathi hey ngoba lana hey uyashona la and lendlela ibonakala bathi asifuqa nizondwa sitheste ngayo simeasure ngayo ukuthi kushona kangakanani, haleluya. So ke bakhuluma ngemehlo bavumelana bamfuqa zondwayo bengayanga nasesikolweni, zondwayo bengakwazi ukuhlamba, zondwayo bengazange sabhukushe kodwa nakune ngiyithandzako ngazondwayo wathi nakangena lamantini wangasho wathi ngimfuqelani kodwa nakangena lamantini waphusha waya phambili ngoba umliyeni bekangesheya ngoba namhlanje khona ihlobo lebantu bathi nabalikhuluma kabi liphele amandla, bathi nabalihleba lihambe liyababuda benihlebelani bathi namhlanje awugcizelela wathi nabamfaka lamantini yemahasturia labalosha mamatha wangena wathi nakahlamba wathi nasekangesheya wangabuthi ukuthi benimfuqelani lebomama wathi nasekangesheya wasubuka emva wathi namangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngizama ngoba tikhona tingoma awutihlabeli ngoba ufaka utihlabela bathi uhlabela ngoba sawubonile tindlela sawubonile ingozi la ikuhole khona sawubonile ingozi la Nkosi yami ikwendlulise khona sewushintsha likhona futhi namangathi kwekuthi ngiphunyuke kanjani wathi nakafika zonke ongesheya wahlangana nemiyeni basala nabanye bomake ngale ngesheya ngoba lithi livu laNkulunkulu many are called but few are chosen. Namhlanje na bebethe bonke labomake babithiwe bathi munye bekakhethiwe. Namhla ngaba nawe kunalidlanzana elincane inkosi ivumele isuse ihlazo lakho, inkosi ivumele ikwendela umusa. Lalela lihlazo lakho lingasuka noma ngabe empilweni yakho tavalwa tindo, noma ngabe vele wena uphumelele, noma ngabe wena kude ukuhambela kahle, bathi namhlanje awugcizelela ikhona inkosi lengakuhola isuse ihlazo lakho. Yangibheka nami yalisusa ihlazo lami, ngiko lohlabela kangqona siyenze njani inkosi emihleni lengibheke ngayo yalisusa ihlazo lami phakathi kwaleti veleti asithandaza. Babe wethu longcwele egameni lelemandla ligama laKristu Jesu waseNazaretha, siyakubonga uNkulunkulu, siyakubonga lomthala wethu insuku nankosi umbukele ekhaya asusa lihlazo lakhe babe. Labanye Nkosi bahamba nemahlazo kadzeni, labanye Nkosi bahamba nemahlazo Nkosi yami labathole basaqhubeka nendlela, labanye amahlazo asoma family zabo. Babe wethu longcwele susa lihlazo labo Nkosi egameni lelemandla ligama laKristu Jesu. God bless you.